Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Usnam tam kapan selur bangin long marau bon kinong nong sadja kedai ki long kme kandai punyo nak jispa kedai ki long kme kedai ki kentai ban e kene ka kamro umlong an tengro saja jinjang nata kada kipan selur pa ngiyo iba ngidai ban penselur ban long marau ban kajuk ban saram isa haki bereu nomor kaslam ka poi ka kipan poi government ya ka pisa hagi bang akau namar kadai bah tingkat kun kan nom seru ke kidai ban siu manu benai ta state government kadai ban siu manu benai ndrai ka jing pat hang ni kalong da kongpong ka state government ka siu namata nyeu benai na do February hado September ka siu tang arsen siu kam siu kam man benai ndrai naman ta u September October November lai benai ka bo ka so ka ban kan siu pan next financial year osna manwa tekan ni to kadai kai ba ka jingma ka jingbok tenta kadaw ngi ong ba panbaj no ikan ka jingbak kalagi apos nem Pol bahalor bandawa ba din peduno ay daga ikan ka kam siti iya kan ni hakalai ter June ajar khanda ka jing thaw ngi da pai hakti jong chief minister konrar sang ngi la bi keren baru hade nang to ka bakhado ngi abania karo kando ba de chief secretary ha ka apply ter August ila keren biang yu ngiyong ba ladagi mai ke bangke ke state government taka bahaba ka ni ka scheme ro karam trikam so te hajing dai bat kan ni nagalem chief secretary ong uyatho yangi ba kan government kadang perkhat bat kata ka finance department namar ka finance department ka ong kala ban manjuri kan ni kinai daga finance department ka borbor finance department kata te hajing dai bat ibai pat ke officer so ngira ikendo forba ngimyo tikana ya kan ka noriam te ngikendo yo Dr. Bidyar Tiwari the commissioner secretary education department baru Ambrose Simarak udah secretary director jong education kini ro kila ele ban penyo man benai tentu proses kada itam ka bor jong kamu